si lantas meremon tuh. Lek-lek nama godoh emon. Premon tawa. Wah, dunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo yo. Premon aja nih nggak Premon. Oh, jang orang godoh emon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak di gunung dia bisa menggending. Mamana apa, Dok? Yo. Mamana apa? Sila matamus. Bin, Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Yo berat uyak entot dengan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa monto kan makejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Jo ya loh. Irago sing bisa menggending Men sing tanya belajar menggending. Yani ada lantas nak ngendingin sing bisa nyautin ejek irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. lawan lo. Lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak menggending kan muka cano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok, Enggak. yen tiang ti orang sing bisa menggending, tiang sing sebat sing mok. Man, Nak mula saja tiang sing bisa menggending. Nah, Mok pemekah Ini terus tiang. terang. apa mau pemekas? Mau sing Nah. bisa. Nai mok lawan mok. Megarang, nah. Nai mok ada Nai. ngedengin mok. Enak. Rarahang ring tangahin wano. Cerita di negari celeng alasan. Pasang gede kulit dalam modunya. Ranas tabang gemuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi, Ken. nyanan duko celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas palungan sah. Gaya. Baru medani puan, dia nih medakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu ben goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gendeng aja sing. Rarahang ring tangahin cari. Belitan di negari lindung uyahin. Lajit angin pasang langkong pasang nyandong. Nabok barang ini bawa cara lelawan. Tadu Ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Ken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nya goreng isen sudah ceko. Goreng sudah cukup renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak ken sejati ini kena lo menyamau jadi ngajak mo ah? Tadi mah jadi nganting ngajak mau di dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Adeng-adeng malu mok. Mantu natu mana merosak? Deros nak itu malu gugun tiang pemekas tejani mok. Ken. Saling man menjanji nganteng. Kepuk lumen anak ini mok. Aniknya jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mani mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacamata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan Ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki Timpane murid TK nih. Si unyil adane. wih wayah kot-kot murid TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepatan waksik. Hai, Ken. Pura-pura lu
kenal sama gua. Isi kenal aja tuh. Hah? Isi kenal aja tuh. Ajak nak tu. Oh. Di tu. Di Di ubong. Wah. Jangan kena jangan kenal. Kasih nama. Wah. Li. Anak apa nang? Hah? Anak subuh selesai ajak cang bu. Jangan kena. Jangan bubung aja pici-pici. Wah. Kosong. Mar. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip dia. Gini. Unikan kan mau jalan igal main. Igal main ya? Ih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia. Mana? Lampu mati. Oh. Begitu jelek yang di mobil. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo, Ayo kita. supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang, Nyuangnya. pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linung. Jangan senyak masuk mang aja linung. Oke, udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Mangkin ni. Dados dan kemana yuk tiang dukitnya. Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji ngantuk dan wente. Oh, kini bajang cari janinnya ya. Sopo napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken subayan di selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mudah. Dah dan wente di tiang menjanji sampun ikut dan wente. Ih, ajemnya. Har, jangan joli masa. Ah, Bos. Aduh mau aku tiang menjanji. joli masa lah. Bos. Joli masa. Au. Ada mas. Ajak joli lah, ajak joli masa. Tolongin tiang mau. Nah, kengken sudah ada mimi. Nualangin kayu lah. Kadang kelamin supaya jani ke ngalai lo. Kengken kenami. Mimi milu cara nak cerike. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sani paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak ke dia. Lo puspo. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspo nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, ini. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah inna ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih manduan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, aneh ngurak-ngurak songjat mereka kerawit adanya. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Boyo piana di tiang antuk mereka. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar petong. Oh, semeton tuh. Tuh, men dadi batuk ini. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh saya raos. Bener batuk. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni antuk Cokori Dewo ngene. Muana batuk sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Puron yuk diri tiang nunasang ring Cokori Dewo. Menawi da Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang atur ni aja nih, pang iaji senyak senglane. Iaji lah. Ingin mang dekeni antuk di tiang kalam ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewo le. Benar. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kembar Ji. Kembar. Niki adene kok jam. Ini kok gegelan jangan mbok nih. Mungkin Sing pedas boleh dewo nyingakin. pato kok Bandi, pato.
Nih meme Sujati nak kengkeng. Nung lasur matur sisir yang ratu agung. Yuk dening putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk pianak kejang. Punika temawinane mangke. Puron yukti di tiang unasang ring Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedoning titian penyeroan duwene sane kamar. Yuktene pengabeh linggih duwene deh. Dane Gusti Patih Agung wenten iri kering puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacangangen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tentang air lapang sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gombang itu ada tujuan kayu lapang tawang ini Yang cutat asa punika gumanti patut yang kemana antut titiang becek pisan mangden enten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik bicara nih ri sampune wenten iri kering puri sigar petung Sujati ini kengkeng doning nih mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nenten wenten matur ing linggih Cokori Dewa saya aja neratorna yang sing jahat san rumah agung tuh ben kangen adeng malu di wong raos adeng nih ngapi malih calon matuan Cokori Dewa iya Haji idanake lingsir nih makin megenah reng krangkeng kurang ajar ayo sangkalen adeng-adeng laki malu basangnya dari panas ke walau otaknya dingin nae basang sih dari panas ngasih bang dingin otak bang dingin asal di kulkas nah cilapang kulkas ala batu tadi balik ini makin sabun nih kira kedua agung lingsir kengkeng titiang maksud serareng Cokori Dewa nih makin sabun api aja kayak Cokori Dewa nih makin yang mana pijang ngiring darmone jajarang riyen yang kemana ada pijang iweng pemargini sabun itu kawon pisan dado serap tapi yang mungkin jipang payujut yang ada Neng, doi dewo sang sayang. Haji jengah mas kayon haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa belen lantas haji dewo ini belen haji ini megenah di kerangkit di kuda nyari kayon haji ini. kenapa ya mungkin Nah yang tadi dia haji jadi kayak dewo, di dewo ngelunganin kewalen doi dewo mau busana Agung buka jani. kengken di tiang Nah yang tadi di dia haji di dewo parsi deh gelong ke Prabon. Prabu nih long, subuh long berangkat ke muka anu. aduh itu tajir ngelong ke Prabon itu nginep wangsa nyaru nyamar kamu long Prabune tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iring aku nah pemekas idewo tadi inggih sampun adi dan beli penjalan cek kenal gitu beli nasi nawang purin idewo adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencingnya beli ngerajing ada penakon di Indonesia idewo merasa semeton utawi kegelang timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli lihat sedang becik kepisan reng puri sigar pedunge mangkin wenten detagon titiang kantun bing sikit titiang saking puri surya kuana ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabe linggih titiang Gusti Ngurah sapunika Gusti Ngurah Iya mereka haji melingeh. Otaknya kok separuh di sini. Gawat, cai matur. puniki senada ji Keken ya. Haji budal ke negara Gombang kairing ban penyerangan duene titiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung Nah yang coba kita jangkau po wilayah dewo kelawan hari ini dewo nih. Haji lah kalau dah. Ini kan margi dewo.
kan gong sing ngerti. Sing tawang sak gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat ke jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Meme tong korake mak kacamata. Nah, celana. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Kengken. Jepita. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan meledak wok banyar nak Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan calpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo magawe nih ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing Jang taruh ten ngurdo. nak guyu ngajak nyamuk Ape nih cablok. Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat. Oh. Ini dia beratu, halu-haluan tadi camat. Kadung SK-ne dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD, Hah? mapan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane Tamiu beli rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kae ne. aku dong undang, Telung tali. aku dong beli nasi. Kadang 5 tali. Nyekar bang nar benduang tali ungkus. Pipis tagi sedang ngasih ya. Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Agong cai. Sing jam makelonyan cai lakar ningkangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanungla kepatotan. Ne mulo patot ngisi gumine sing jadalan papodan wakini. Kewala antos na. Kengken wala suwakan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suko. Antos na. Ada bencong lep. Di ngawang-ngawang sanjero ni. Diangin amuani. Ane muani jegek. Diang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawang-ngawang colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahnya. Lian saput yang madudog, Ragoman undangan. yang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mah balik jero. Iya melena aja galungan, yen galungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya
Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di Kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bentlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngomaling-ngomaling ngaturin Ida pang merayunan tuh. Dong ngoto ilah-ilahnya. Oh sing di orta. Mati masang. Mati. Iya nado no takon Kang Wan gigis-gigis sang urip. Padoh ada. Bae kupuri. Yang kupuri nih. Saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Bek siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi beling? Sing beling puni. Nang engken? Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iya udah ambilnya. Gelang ngoyong nek cuma yang ngoyong cuma sing tawang di margone apa ada gitu. Oh pengangen ngatrang ayam pengawang masih ini kengken muan beli nih Beli melalui ke beleleng ide kopi lah nih begitu supaya ngelane seduh ngone ada no gelas yang udah ngapa arit kain arit kenapa nih sing nawang cerurit apa Madam Keto sing nawang cerurit sing cerorot yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Lan itu lan. Panitia camat aduh udah kene mau kok ban camate di sangkal mau camate sing taen majemuh oh sing taen majemus dimani gede pandasnya deng-deng ibune peng mau nah terima kasih tawang camat apa ada camat calon mama
nyalon mati. Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik Haji Parmalin. Idane unahan sami. Iring ra kenai suang-suang duaning murdaning jagat pajang medal. Ainge Ratu Agung durus medal puniki unahan ini pajanya siang sami. Kencen kena camat nih. Gelah peneken siangon Ciraja ketunen ngurus jelma gelem. Boyo sapunika Ratu Agung banyak gelem presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sengenggal kesemu yo. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latik bener-bener camat ini. Pulpen raja ini nih. Nggih. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi Mawen metakon kapan rajone. Rajone anyar nih. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. nggih napa diwenten sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas yang ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya. Abi saya ke ratu. Ini merasukin gobo bagus pokin lah. Woi, jak peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobone bagus, bawakin ido. Cijak naduane bagus rasang ciban sini. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara dremisi uli kotor kene. Juga. Nah, jangan bagus. Nah, nanti kena kan. Mesti aja kono. Juga. Tuh maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin menekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah mar pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudian nih. Sedang nyeting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan ang minum. Pangtan rasanya makan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tu sing kami
camat Don. Saya di camat. Lar. Ada jiglam jang. Lar. Do rumah camat ke emang bangko. Bekas ada panane. Udiang jan ieu. Oke, panakne. Lo panaknya le panak. Jadi panakne. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelak gustinnya. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dah ditlek tanam lek-lek ni sukumi. Nyen cingorin. Weh. Dong sangkan kene. Tekati ne pasti dah bakal ngelobok ke. Yang mula cai pro biro serok ke kekil kena cai ne. Hei. Sing cing orang. Tawang wakil cai neluh nesti narang jana. Aji ukek laksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite banget lautang. Wakil semua kira jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ibu diagok. Pemekasan yang makan wentan bantan ring puri sampona pianto. Dua si Kewin ayo. Piana si anten si ngajak Yadi dini. Jani juta kene. Bantan si deglah. Gelah kalau kami ngajak Yadi. Adem lah. Ne putrene si gantung. Karena di. Mosen wakil.